ngelanga lesibili day number 2 lokulisabatha lelihle wathi hayi le ndlela lensha iphelele esiphambanweni ngoba esiphambanweni ngibona ngilabaphilako kuthiwa wehla wayemathunjini emhlaba wathi nalabafa bangakholwanga kuthiwa wathi ake ngitinike isikhathi ngibanike lithuba oh haleluya kanti batawuphuma wathatha onke amandla nemagunya kusathane wathi letha tikhiya sathane ngoba kunendlela lensha lento igama Bathandekayo sivulele idolo nkulunkulu sivulele nkulunkulu onke amandla lebe yakuvalele hayi ufike nje wavula uJesu hayi athi sekho kusathane tikhiya but uthi phethe tingabuyi every door has been opened oh kwathi angiphize ngimemedele ngithi kuvulekile in the name of Jesus hallelujah every door has been opened kodwa ngelanga lesabatha lithi lelive lenkulunkulu emva kwelisabatha ekuseni ngeluvivi ungathi fana lenkonzo yethu lesiyiqala ekuseni nga9 ekuseni ngeluvivi nelisonto kuthiwa Maria waseMagdala nalomunye Maria bayawubona lithuna laJesu lokho abasukumisa basuyisa uthi lo muntu wakhuluma live etikwethu wathi ngelilanga lesithathu angeke achubeka besemathuneni kodwa nakufika ilanga lesithathu utawuvuka ungathi bahledi kuday number 1 bambona uyafa bambona ugebisa ikhanda bambona uyathathwa nguJosepha bathi kodwa lo muntu ukhulume live Josepha ngamthatha kwanamuhla ngathi they were waiting in anticipation bane kudoubt abathi azange sesimbona umuntu lo fila vuka but lo muntu wakhuluma live etikwethu ngoba live lakhe leliqiniso tethembiso takhe timete ngiyebona amen timete iqinile ezulwini konke la kushito kuyena ikhona kodwa bathandekayo nakathi wena umulokhululekile uma indodana yemuntu elikhulula niyawuba ngilabakhulule impela vele ukhululekile ngoba ushito nakathi thina sithi inhloko simisila vela usiwa umsila uyinhloko ngoba lo akushito ngezwi lakhe ayushilo ngezwe lingephuthe walikhokha lijiki lingawendanga umsebenzi ungeve amandla emavile uloweve indlebeni takho emaphimbe tigijimi letikhuluma empilweni yakho tithi wena usehluleki kana ukhulume ukuqala yena wathi wena you are more than a conqueror wase wakhuluma yena kuyendela Niko Maria angakazange endummangaliso ngishomunye uJesu uJohn chapter 2 imiracle yokuqala nakata ushintsha emanda belwayini uthi Maria ngizange ngibone nalutho but lo muntu utelwe ngalokwehlukile uthi nakaya kulaba banikati bemshado uthi nje lalelani niniseva kunenilungisako lata kushoni kwente ngoba waze washo kusho kwakhe kuyadala Angathi kwendekana kusenge ngegama lika Jesu batakhona emaphimbo leniphambana nawo lakhulunywa ethi wempilo yakho ngithi mina lonke liphimbo lelikhulunywa ethi wempilo yakho lelide ngoba kunelivi ngetulu lelithi wena uyaphumelela lelithi wena you are more than a conqueror lelithi wena ungaphezulu kwabanqobi ungilonqobile kodwa lizwi lakhe ngoba washo kuba nje haleluya bathi bo Maria lo muntu washo kuthi ngelusuku lwesithathu utawuvuka ungathi bebahledi balinze ukuthi kuyawusanini nakhona babanjwe lisabatha ukuthi ngoba ngelisabatha akabona akafanele ubonakale wenda lutho mhlawumbe ngabe bebahleli ethuneni bagatsile nangelisabatha bahledi bagathi angani balala yini ngalesihlanu nangemgcibelo bagathe ukuthi kuyawusanini ngoba kuthiwa ekuseni ngeluvivi baphushwa yizwi lakhe lakushidwe endleleni lakhe awungathi bebahlabela ingoma bathi ushilo ngezwe lingephuthe awubushilo ngezwe lingephuthe sixutshwa ngilelo livi ngegama lika Jesu umesaba kwethembisi ugwatshiwe umday number 3 bathi ushilo ngezwe lingephuthe ethine bathandekayo sibantu belivi laNkulunkulu asihambi nalesibonako sikholwa livi lakhe kungabonakali lutho uma ngifika kwekuqala la kwagcwele matshe kungaqadi singanathende singanani but ngakholwa yizwi lakhe lakathi la uto establish umsebenzi kodwa asinamali sinalutho but ngakholwa yizwi lakhe angahambi ngalenkubonako kwekuthi ngawufika njani ukhashane ngakholwa yizwi lakhe ayilina amandla izwi lakhe
apostoli Petro wakholwa izwi lakhe noma lingabada wathi no uthi lo muntu asehlise manethi sizame khona la busuku bonke uthi ke hayi sishikaneke busuku bonke but uthi ngenxa yezwi lakho uthi sesikawehlise manethi wakholwa izwi lakhe hayi bathande kayo ngathi mani ngifisa kuthome medele manje kuvuka kwakhe but ingakame medele kholwa izwi lakhe linamandla izwi lakhe ungahambi ngalokubonako ukhona umle ngikhuluma naye uyedwana awatne ukuthi ungasithwa ngibane enhluphekweni yakho but ikholwa izwi lakhe lo muntu uthi you are more than a conqueror uthi wena ungilobusisiwe ubusisiwe ngeneni ubusisiwe kuphumeni awunendzaba ngokuthi yini lesembi kwakho but ikholwa izwi lakhe. Hallelujah, hallelujah. Awulenye indoda kwathi ukuthi wangijayira akuthiwa ngawushumayela yini namhlanje mina ngegama lika Jesu le indoda kuthiwa ngijayira kuMarko chapter 5 yakholwa izwi lakhe ukuthi wakwefika digijimi dathi lalela ungasamhluphi umsindisi ngoba indvodana yakho sayifika wathi uJesu no ungakhathateke ngiyeda ngomvusi wathi uhamba ngetiki Jairo wakholwa izwi lakhe bathi ufile bathi ngingasamhluphi bathi sale ngeminye kodwa ngikholwa izwi lakhe wahamba naye wamhola wayekhalakhe wakholwa izwi nakafika uthi uJesu wakhanza sililo kuthempu endlini kaJairo nikhona kodwa bathandekayo wathi nakakhanza kulilwa kukhalwa bathi uJesu no batangiphazamisa wabakhokhela bonke ngephandle wasala nenina walomntwana wasala nemntana nalobabe basebenyukela naye baya la afbekwe khona sidumbu bakholwa izwi wasuya likhokho uthi Talitha khulu lokusho ukuthi indoda akavuka kholwa izwi lakhe ngakhathathe ngalokubonako lobe solo lehla livla uNkulunkulu mfundisi maphala lekheli washumayela mfundisi isincomiso washumayela sehlise izwi kholwa ngilelivi lesilikhuluma ekwakho lelivi litakuphilisa. Oh hallelujah kona ingombe ehlatshelwa nabo gogo Simelane bathi abangcwele basendulo baliphatha lelo gama laba udondolo lwabo lokunqoba izilingo ayilevi namandla bathandekayo udondolo lwethu sinqoba ngaye tonke izilingo kholwa izwi la bakholwa izwi bathi lo muntu wathi utawuvuka ngelisuku lwesithathu base bavuka ngeluvive ekuseni baqonze ethuneni lakhe kuthiwa bathi nabathi bayefika ethuneni lakhe kuverse number 2 kuthiwa kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu uhaleluya kanti hayi ukuthi kumane kuba nekutamatama sekwehle ingelosi yenkosi uhaleluya hayi kuthi angimemedele manje ingelosi yenkosi may the angel of the Lord appear for your life ayikwehlele ingelosi yenkosi ngegama lika Jesu kuthiwa kwehle ingelosi yenkosi yathi nayehla ithi uqababa umhlaba wadamatama wathi asikwadi lokhu kwendekani ngoba kwefika ingelosi yenkosi ku Acts chapter number 12 kuthiwa yafika ingelosi yenkosi yafika ekhathejele kumnyama yathi nayifika ekhathejele imyeqala kwakhaya ngoba ingelosi yenkosi ifikile ayimemethela kwehla kwengelosi yenkosi ezwelishe eChakastad ingelosi yenkosi may the angel of the Lord come through for your life in the name of Jesus kuvaliwe kunebalinzi kubekwe liphawu but may the angel of the Lord come down for your life wafika ingelosi yenkosi noma ngimaphe amandla awunenza abagigitele lukhulu lithi labewe emnyango manje sekufika ingelosi yenkosi yasnayehla ku Acts chapter 12 ingelosi yenkosi yakhanza Petro aboshwe ngedingedane yakhanza kumnyama ekhathejele yakhanza abalinzi manje kwasekufika ingelosi yenkosi ayinenzaba ukuthi kumnyama ayinyamemedele mina ngegaba lika Jesu kwehla kwengelosi yenkosi emilweni la kumnyama khona yehla ingelosi yenkosi in the name of Jesus ngoba na yehla ingelosi yenkosi imemedela kukhanye kumnyameni bathandekayo lo muntu ukhanye kumnyameni kuthiwa kumnyama bukaka kwamukeli but lo muntu wehle ezulwini uthi John 1 verse number 1 in the beginning was the word athi liva beNkulunkulu athi ke ku verse
verse number 3 kude lokwadalwa konke lokudaliwe lokungadalwanga ngaye athi verse number 4 yena lo beka ngumthombo wokuphila athi lokho kuphila kwaba kukhanya kwabantu bonke kukhulunywa ngani akukhulunywa ngelosi yenkosi the angel of the Lord ngengadadisha lenye ikhosi eBhayibheli sikhulu kuthiwa iGod and the angels hallelujah le ncwadi leyifika ikhaze tonke tidalwa tasezulwini ikhaze makerubi ikhaze the 24 elders ikhaze uNkulunkulu ikhaze boLucifer ikhaze tonke tingelosi bese ifika iyochaza lento kuthiwa iangel of the Lord kuthiwa ingelosi yenkosi lebeyehla even in the Old Testament kuthiwa kwehla ingelosi yenkosi kuthiwa kwakwehla lamandla alo second man in the Trinity lo uJesu Kristu ehle ngesimo sengelosi yenkosi ngiko ngesikhathi kuExodus chapter 3 kuthi ingelosi yenkosi yabonakala iselangabini lemlilo ngesikhathi Moses usetivu but nase akhuluma naye uthi nginguye onguguye oh hallelujah oh kanti yini ngoba kuthiwa ingelosi yenkosi leselangabini uthi ngubani ke wena Nkosi Moses akhathatheke uthi nginguye onguguye I declare the coming down unto your life oh kwehla lo muntu oguye oguguye the great I am the one who was in the beginning ngiko Johana athi in the beginning was the word ngoba lo bekakhona ekuqaleni kuJesu uqobo lwakhe kuye oguguye in the name of Jesus ngeke we understand lento ukuthi yenteka kanjani empilweni yakho ngoba the great I am kuye oguguye ngiko kuJohn chapter 18 lo muntu lo I am kuthiwa ngesikhathi bethu abantu bombopha uJesu sebajake kuyambethela esibambanweni uthi nifuna bani madoda yamthanda uJesu nakathi nifuna bani bathi sifuna Jesu waseNazaretha akasho ukuthi nangu Jesu uthi I am athi ushaya amagama sethabeni iholephu uthi ngikuye oguguye I am nakathi I am kuthiwa kwagwabuke manje betile baphethe tonke tikhali baphethe tidlwane temlilo nakathi I am athi nginguye kuthiwa bawa ngebu amnenekele solisha sonke simo lesimembi kwakho the angel of the Lord is coming down this day sigigita lonke lije kanasibe embi kwakho sonke simo besikade siphakamisa siphakamela kuvimbela kwathi kwaNkulunkulu sis bowing down siwa ngebuso embi kwakho ngegama lika Jesu Kristu no ihlupho yakhiwa ngebuso embi kwakho the great I am has appeared ivelile ingelosi yenkosi kuthiwa kwehla ingelosi yenkosi haleluya na ifika ingelosi yenkosi bathandeka eniyamangalisa ngoba kuthiwa yasina yehla ingelosi yenkosi kanti idolo boJosepha ngelesihlanu ebusuku ntambama bagidida lelikhulu litshe balibeka inyama baviva tafike letati temthetho bafike babeka luphawu tiba litshe lenguza leyayivimba eminyama oh haleluya yatsina ifike ingelosi yenkosi yangakhathazeki kuthiwa yagicita lelitshe yasuke yahlala etikwahana nayibathandekayo lenda sekini njengoba leyibona ngegama lika Jesu Kristu ngibona ingelosi yenkosi emini ezwelisha igicita inhlupheko yakho lelo beyibambe iminyaka yayo yayigicita ingelosi yenkosi ibhala 40 kwenhlupheko yakho ngegama lika Jesu Kristu ungasakhathazeki ingelosi yenkosi ihletethiwayo lento kathi uvalelwe kathi ukufungiwe gijiwe kubeke liphawu bathi ngibona ingelosi yenkosi igicita lento ngegama lika Jesu ihlale kwayo oh haleluya ngoba kwafika ingelosi yenkosi inemandla ethi kwenhlupheko yakho inemandla ethi kwesimo sakho awunenzaba ukugigidwe ngamadoda bekamangakhe but yona iyodwana inamandla ethi kwesimo ifike isigigide bese ihlale ethi kwaso hayi ungathi kwenteka lento leyenteka encwadzini kaMateyu chapter number 14 ekhona ukuthi abathandeka oh haleluya
kwendeka lento yendiwa nguJesu basehluphekweni bafunzi bayakhala bakhaliswa amagaga semandi lento lebahlupha utho uJesu wakhangamba tikwala magagas wona lawa lafuna babulala wona lawa lafuna bakhilisa kuthiwa wakhangamba etikwawo yathi ngimbona namhlanje emini ngegama lika Jesu Kristu uhleli tikwale liche uhleli tikwale lento beyifuna ukubulala lento beyifuna ukukhetha khululeka come forth Lazarus because so uhleli tikwayo inhlupheko yakho ngegama lika Jesu ngesikhathi apita Lazarus ekufeni emva kwa 4 days bekunetimbethu setemdlile because 4 days bathi lo muntu sewuyanu kwafika ingelosi yenkosi kwafika onamandla phezulu kwendalo kwafika lo nemandla tikwato tonke timo ngegama lika Jesu akanenza aba 4 days sebolile balahle ithemba bafake emathuneni ayiwefika yena uthi timbethu tihambe isikhathi but nake fika wathi nine susane neliche twabathi nabaligigida waseuma ngamandla akhe wasebenzisa the very same power lasetshenziswa uNkulunkulu babe uNkulunkulu simakathe ngesikhathi avusa yena ekufeni wathi angidemonstrate into kababe wayidonsa into kababe ngegama lika Jesu namhlanje ningathandekayo stop demonstrating into kababe lebathi uvusa lebefile ikhweshise lonke liche lebe likufanele in the name of Jesus wasinaka naka demonstrate into kababe kuthiwa wathi Lazarus come forward ngesikhathi ambita ngisho timbethu bese tikudlile takuhlanda takubisela nangabe indlebe kaLazarus yaseyihambe netimbetho deva livi lakhe dathi manje sekukhuluma umdali wethu in the name of Jesus Christ ayinamhla kusihlwa namhlanje emini ngiphethe livi lemdali wakho akulenza yini sekulahlekele esimeni sakho labo soluvayo lokhona mhlawumbe uluze impilo yakho mhlawumbe umisishe emathuba mhlawumbe so abantu nabugula but give them a restoration in the name of Jesus. Swingelosi yenkosi yathi yakipita leliche ake wende nje. No when that you are doing this thing in the spirit kunetiko letigigidwako kugigidwa onke matshe ngegama lika Jesu tonke tinto lebetivimbele impilo yakho tiyiqinzetele tiyibambelele awukathi ubambelelekile yathi impilo yakho ngayikhashane you could have been better than now but impilo yakho solivalelwe kuneliche lelikhulu ingozagoza but the angel of the Lord ngayimemethele mini ngelosi kaSimakathe manusehlele selisa enroll every stone in the name of Jesus. Fulela naloya, fulela nalomage, fulela lomdomusha, fulela lensiswa. Gosi, I'm calling the angel of the Lord in the name of Jesus. Ikikita lonke liche, nebesolo limfanele. Ngegama lika Jesu Kristu, lo muntu usinakathamuka bamvimbe ngemfundo yakhe, imvimbetele kuthiwa awufunzanga lokuyaphi seyimele ndo iliche kwakho kuthi progress bathi ngibona Simakathe ngamandla engelosi yenkosi uthi kude la utawuvimbeka khona in the name of Jesus lelo iyakhipha lo moya uvinjwe limuva lakhe lingileli thwala lingileli itshe elikhulu uthi nakathi uzama kusuma kuthi ubuya phi wena naye avela thula athi kodwa bengingibani mina ahlale phansi nelimuva seliliche elikhulu livimbela impilo yakhe kodwa kabonga uNkulunkulu ngamandla efuka lakhe he is rolling every stone in the name of Jesus Christ. Oh hallelujah. Lo munye waSathane utinikele idolo watinikele enkosini kwaSathane kuyambalisela ukuthi utawena njani ngoba kumvimbe ngeliche lelikhulu uthi utawena njani bantwana sebathathu sebabili awukenzi nendo utayenda kanjani kuyimisa lenzembe kwakho njengalelikhulu lidala kodwa ngibona inkosi enkasimulo bona amandla engelosi kaNkulunkulu ithi noma yini ephakanyiswa nguSathane kukuvimba imembe kwakho endleleni yakho umi indodana yomuntu ilikhulula ndaba ngilabakhululeke impela that stone that rock is being rolled over in the name of Jesus. Umtshela uSathane nakathi uyakhomboda usilendi gigidiwe leyo lenduhlele etikwayo uJesu ngegama
igama lika Jesu lenihleli ingelosi yenkosi ihlele etikwayo umtshele imihla nemalanga uma uyayibuyisa akulandzelele umuva lakho athi kwafa umuntu ngenxa yakho kwendekane uthi le ingelosi yenkosi seyihlele etikwayo ngikitiwe lento akuphica wende nje in the name of Jesus Christ ngikitiwe lento ngegama lika Jesu ngikitiwe lento yonke inhlupheko yonke lento beyikuvimbetele lento beyikubambelela lento beyisola ikubalisela ithi ungaqhubeka kanjani ngikitiwe manje. The angel of the Lord has appeared in the name of Jesus. Ake sishayele ingelosi yenkosi in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa le ngelosi yenkosi yayinjengembane. Kuthiwa impahla tayo tathi imhlophe njengesithwathwa. Kuthiwa-ke abalinzi bafikelwa kwesaba baqhaqhadela baze baba njengalabafile. Hayi bathandekayo itolo ngeshaya umoya webalinzi nabagadze impilo yakho kuthi ingaqhubeka imenza wonke. Hayi namhlanje kusena ngikutshele nje mahala kuthi babanjwe esiphatha beme kungathi babanjwe lichwa watakubukela uziyoshobela banganawo amandla okwenzela ngegama lika Jesu Kristu kuthi angibemedele ngithi wena Lord mfati kaLothi msawubuka emuva ngoba inkosi kukhululile bheke empila inkosi kubitela khona ngoba abalinzi bemenza wonye kodwa umuntu awuguquka ubuke emuva utawubapha emandla ukukhanza emandla ukubamba bathi bheke empili kuze ungaguquki isithuli sasawodi bheke empili unaka inkosi yakho lo lokubita kwethembekile futhi utawukwenda khona lokho lo lokubita ngosimakathe uyayanda indlela kodwa mase sihlabele sithi lapha engiholela khona somlandela njalo lo lokubita ukukhululile wena ungilokhululekile landzela yena ncika kuye ngegama lika Jesu Kristu uyayanda indlela yena ngoba umemetela siphethwe ekuqaleni kungakaqali lutho singefiki kulendzawo igama lakho livele lapitwe ezulwini kwathiwa uyakhululeka ngegama lika Jesu kwathiwa ngosengipile uyakhululeka in the name of Jesus kwathiwa nondumiso uyakhululeka ngegama lika Jesu Kristu kwathiwa make sibanyoni uyakhululeka ngegama lika Jesu upitwe ezulwini wena ngoba lipito lakho latiwe ezulwini. The Lord has set you free in the name of Jesus Christ. Let me kuqitiwe let me kweshisiwe. Oh hallelujah. Hallelujah. Manje nimfunelani ophilako kulabafile kunendlela lensha lasivulele yona uyivula ngamandla okuvuka kwakhe le ndlela lensha yendani bathandekayo igicita lamatshe bekasivalele shaye balinzi ngathi bashaye ngombane bemenza wonye besipita impilo yakho ithi come forth. I'm hearing a still voice. Give a leave likaThixo. Give a leave lengelosi yenkosi ethi nemfunelani lophilako kulabafile umuntu ukhululiwe umuntu uvusiwe umuntu akekho la. In the name of Jesus you are set free wena ungilokhululiwe ngegama lika Jesu Kristu wena ungilohamba ngekukhululeka because the Lord has called you out in the name of Jesus ngamandla okuvuka kwakhe. Manje uthi base Roma chapter 8 verse number 11 uthi kodwa nangabe moya waNkulunkulu lo wavusa Jesu kulabafile ahlala kini lo wavusa Kristu kulabafile uyawuphindane aninike kuphile emtimbeni yeni lebhubhako niphile nebukhona bamoya wakhe lohlala kini. Ebathandekayo lamandla lavuse Jesu kulabafile ngifuna kwamemedela singaphumanga ahlale kini ngegama lika Jesu Kristu. Nala kwathi kwehlula 3 days yokuhlala ethuneni aphinda athi utawuphinda uhambe etaladini utawuphinda uhambe bakubone balapha eMawuse bakubona ujake eGalile uhambe etaladini ngofile ngegama lika Jesu Kristu. You shall be seen walking on the streets lapha eZwelitsha. You are imagining memedela itolo ngathi impilo yakho beyingabonakali but uthe simakathe memedela ngoba seyiqala kuvela. You shall be seen
bathi Moses siyamada besola khona, but what has come upon this woman lo ntombazane siyamada besola khona, but kwendekeni kuye kanti kugigidwe litshe. Then you are seen walking on the street. In the name of Jesus, your life is beginning to imagine. Impilo yakhe iyavela phakama njengelihlumela esicwini sika Jese, yasukuma lento, yavumbuka lento. In the name of Jesus, allow Jehovah asebenze empilweni yakho manje ngegama lika Jesu. Bengithi ke ndawo thinza nje kube kubili kube kuthathu ngegama lika Jesu. Ngalamandla ekuvuka kaJesu. Kusilenda isho ukuthini? Lento yokuvuka kaJesu sitothandaza. Namhla ngifisi sihlale kakhulu kulendzawo. Hallelujah. Because he has rolled the stone away. Ulisusile lelitshe lenhlupheko yakhe ikhweshisiwe. Lo muntu uhleti kutikwayo. Manje isho ukuthini lento? Lento lena it represents the victory of Jesus over death and sin. Lo muntu unemandla etikwe kufa nesono. Ungakhathate ukuthi ngitamkhonda kanjani uNkulunkulu, bathi labanye ngeke usho ukuthi usizisiwe, usahamba kulomhlaba unyathela tintuthwane, but angimemedele mina kuvuka kwakhe kusho ukuthi unemandla etikwe kufa futhi unemandla etikwe sono. Ngoba iBhayibheli lithi lokho sono kufa, kodwa sipho semusa saNkulunkulu sikuphila lokuphakathe. Namhlanje silethe sipho semusa namandla okuvuka kwakhe. Ithi lendlela lensha nakuwona lo mhlaba wona lo ungasenzisa ukuphila impilo yokukholwa, ngoba kuvuka kwakhe kukhomba amandla etikwe kufa, kukhomba amandla etikwe sono. Namhlanje ngoba uvukile wena sowunemandla etikwe sono, utawukwati kwehlula lokubi ngalokuhle ngoba emandla akhe kuvuka asaphile etikwakho. Ngikumphotholo Paul athi nangabe lamandla lawasebenzisa uNkulunkulu uma vusa uJesu kabafile ahlala kimi. Babathandeka lamandla ahlala kithi. Denta wehlula konke lokusonta, wehlula onke amandla ekufa. Kwathi angimemethele ukuthi you will not die but live to declare the goodness of the Lord. I speak against any premature death. Ngeke ufe kungafiki isikhathi noma ngawusathana befisa ukubulala isikhathi sakho sengefiki, ngeke usafa ngoba uvukelwe nguJesu emandla okuvuka kwakhe. Athi manje unqoba kufa futhi unqoba sono, ngoba sono bathandekayo lesiphusha umuntu simphushele kufela. Nikhona kodwa ethendele. Amen. Asatha ubuya sitoshumayela. Oh hallelujah. Hey bathandeka sono sinemandla ukuphusha umuntu simphushele kufela. Sono. Umpostoli Paul uthi inkokheli sono kufa. Siyabulalana sono, zolisha ke ngimemedele sono sendana njani? Siyabulalana. Ufe ungakafiki isikhathi. Bulawa sono. Hallelujah. Singakubulala isiqale sikwehlise sikudegrade. Sikwehlise position yakho. Namfana ku Luke chapter 15 waphuma endlini kayise. Wakhokha ngemandla esono, wayevele elikhashana. Waphuma agqoke the best linen gown. Afake icathulo takhe, afake indandatho yegolide, ayivothana. But usamkhokha sono samyise evele elikhashana. Nakafike evele elikhashane wafike waze weswela kwaphela onke imali, kwabita athasala abasisebenza afuna umsebenzi wokwelusa tifu. Kwathi nakathola lo msebenzi kwathiwa no, tisebenza digqoki le ngubo le ngubo yemadvodzana lo loyifakile, kwabita athakhumule ingubo yebudvodzana the best linen gown, abese sowufaka timpahla tekusebenza. Number 2, kwathiwa tisebenza digqoki ticathulo endlini kayihlo wena boyimvodzana ufaka ticathulo, manje la sowusisebenza kufuna ubeke phansi icathulo uhambe ngendlela. Kwathiwa tisebenza tifaka indandatho yegolide, indandatho yegolide ifakwa amadvodzana, khokha le ndandatho ngoba sowusisebenza. Wabeka phansi indandatho. Kuthiwa walamba wazi wathi manje wadla imithumba enkulunkulu. Ngoba siyabulalana sona, siyadegradeana, but sibonge amandla ekusanguluka kuthi the man came to his senses. Wasanguluka sevele elikhashana wathi hayi tisebenza itababe tidla kuze kusale. Ayikwathi angimemedele ngelanga lekuvuka kwakhe. Ngithi lo muntu nakuthiwa emandla ekuvuka kwakhe anemandla etikwe kufa, anemandla etikwe sono, akulanza njani? Akulanza ukuthi usanguluka evele elikhashana kuze lamandla uNkulunkulu atosebenza, ngoba sono sitawuqhubeka siqethe sowulivile livu laNkulunkulu ngoba usanguluka angusevele elikhashana.
but kuze amandla esona angabi nemandla etikwakho emandla ekufaka kubulali sathana angakubulali level lehamba sikhuluma ngaRuth ngelesihlanu sambama kulenzawo sakhuluma ngemfati kuthiwa kunawo waphuma anendvodza yakhe aphuma endlini yesinkwe eBethlehem waphuma nemadvodzana lamabili 3 wemadvodza bekahamba nobamba ngu4 manje wayevele maMoab evele lesono waluza umyeni wakhe waluza emadvodzana akho mabili wasala sayedwa sala nebalukadana bekwahamba ngoba sinemandla sone kubulala umuntu sembhidlike simphethe kodwa kufa kukaJesu kuphakamisa amandla ethi kwesono. You are rising above sin in the name of Jesus. Nkulunkulu kupha amandla utawunqoba sona kulendzawo tawuphila impilo lehlukile kumangalise zonke amantombazana alendzawo ayatiwa kaqaqi kahle aphila imikhuba but kuthiwe ungenwe yini lo kanti uNkulunkulu umnike amandla ethi kwesona wamnike amandla ethi kwekufa because the resurrection power carries power over sin. That is the new way that we are bringing. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, lento yokuvuka kwakhe ikhuluma a New Testament, ikhuluma i-testament of God's love and grace, ikhuluma ukuqala kwemandla eluthando lwaNkulunkulu nemusa kaNkulunkulu. Oh hallelujah. Ngoba ngesikhathi athi bonke banibonile basilelwe inkadimulo unibuka ngelulaka kaNkulunkulu evele so but uma vuka uJesu uthi abasabukwa ngelulaka abasabukwa ngejudgment so babuka ngemusa ababuke ngelithando ngiko John 3 verse number 16 athi uNkulunkulu walithanda live kangaka waze wanikela ngendodana yakhe lebe ikuphela kwayo kuze kuthi nanoma ngabe ngibani lokholwa kuyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokungaphambi lokuphakathe ngoba longakholwa uyabhubha longakholwa ngiyo uyafa sono siyabulala kodwa uthi lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuna phakathi nakavuka uJesu uthi abasaye ekufeni sebanekuphila lokuna phakathi. Hallelujah. It's a testament of grace and power, grace and love. Hallelujah. Kunothando lwaNkulunkulu kusihlwa ingelosi yenkosi ayigiciti lithi kuphela but kwehle manje uthando lwaNkulunkulu lathi ngeke usafa wena embeleni umusa kaNkulunkulu wekusenzisa bonakalisiwe bobo. Nive mandla lasetshenziswa uNkulunkulu uma vusa uJesu kulabafile athi mhlawumbe ukhona lengingaditholela yena ngimthathe ngekuthanda lwami ngikitele liche bese ngivete umusa neluthando egameni likaJesu Kristu. Lento yegrace bathandekayo, it is the unmerited favor of God. Yinto lesendelwa yona engakasifaneli, yinto esendelwa yona nasengayideserve, lenda ayikakasifaneli. Nathi bathandekayo zwelishane nenhlanhla azange sesike sicabange sofika kulendzawo ngegama lisishumayele kangwane tonke indzawo sangathi cabanga isifika la batho umusa kaNkulunkulu kwathi ngibathanzile ezwelisha hambani nememedela amandla okuvuka bami nikhulume amandla bukhona kaletha umusa nesahawu abonakalise amandla kaNkulunkulu akhweshise onke matshe labavimbele agikide kuze baphume bese bahamba ngesihawu saNkulunkulu bahamba ngemusa kaNkulunkulu. Uvukile ukuthi wena usalohamba kulomusa kaNkulunkulu. Siyafuna sitothandaza in the name of Jesus. Lamandla ekuvuka lento yokuvuka kaJesu it symbolizes the new life and hope. Bantu bebede lithemba, bantu baphila empilweni yetono, diphela timbudi, aphele mawundlu esikhathi dihlatshwa kuthi kumane tono debantu timbonywe but uma vuka uJesu wathi ngoletha alithembe emhlabeni titawuphumula kulwane kulale from kubuhlungu ngoba labanye solo bahlabatilwane kanti lahlatshwa iphasika the Passover lamb yahlatshwa kodwa labanye solo bahlabathi inkomo bahlabathi inkukhu letimhlophe bahlabathi imbudi bazame ukuthi bacelele abantu ababothi inhlanhla ukuthi bamane benze bamane baye emayunivesi kanti lento yatsaculwa eCalvary ngesikhathi alenga ngesikhathi angcwatshwa vuka wathi manje sengiletha lithembe emhlabeni sengiletha inhlanhla lenkulu ebathandeka inhlanhla lenkulu uhlangana namandla akhe ngoba susa onke amabhadi asuse tonke igcwagcwa akhweshe sonke matshe lavale lendilo. Let us all rise.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga. Ngelo siyabonga. Ngigidele lithi ihlele dikwa. Wendani Jesu. Sinabonakala umusa ngokuqhithela kubo bonke abantu. Ngabikho longachubeka afane nemvu lengenamelusi. Kanuvukile uJesu. Ulahlulile ithuna. Wawehlula kufa. Wehlule amandla esono. Wehlule amandla kufa. Nangu Jesu emini. Lo wehlula onke amandla ekufa nemandla esono. Lo letha lithemba. Lo letha ukukhanya. Lo letha inqubekela phambili. Lo letha umusa. Lo vula indlela lensha. The testament of grace. The testament of his love. Lo sibuka ngemusa. Asibuke ngemthando. Namhlanje kuseni ukhona kulenza. Athi wehlanga amandla ngelo senkosi. Lo nonguye onguye. Wehlile namhlanje. In the name of Jesus Christ. Oh, thank you, Lord. I guess on this father. Thank you, Lord. Akona mandla. Kugcwele amandla. Kunyakaza amandla. uJehova ukhona la. Akhona ma. Kodwa bathanda ngawo simasho njalo. Ngifuna sikuthandaze ngegama lika Jesu Kristu. Oh, siyabonga Nkosi yezulu. Siyabonga sonefihla. Siyabonga. Lo muntu bathanda ngawo nakavuka. Akavuki nje. Uthi uvuka yedwa. Uthi uMaster Paul encwadini baseFesu chapter 2 verse number 1. Uthi univusile nani lebelifile. Ngenxa yephambukotela. Ngoba lokuvuka kwakhe kumemethele amandla etikweti phambeke etikwetona. Ngiko athi univusile nani lebelifile. Awunami ngivuse Nkosi. Ngingasali soloko ngqwatshwe ihlupheko, soloko ngqwatshwe ikhuba, soloko ngqwatshwe ama-habits alomhlaba. Ngivuse nami Nkosi. Ngangiyekele Good Friday lomuhle, Easter Sunday, lilanga lekuvuka, Resurrection Sunday. Awungangiyekeli Nkosi. Ngisale soloko ngqwatshiwe. Funa kumemeta ingelosi yenkosi ivulele lothide. Ngegama lika Jesu Kristu. Likhona liphimbo lengiliva likhale emgodzini livalelekile. Ngegama lika Jesu Kristu. Moya wakho uva into yasezulwini. Ngoba lo moya wakho umdzala kunenyama yakho. Levo yehle ezulwini kuthiwa uNkulunkulu nakadala umuntu wambumba ngelubumba ngemhlabathi wasukuphefumulela moya. Likuthiwa then man became a living soul. Manje lo moya wakho uva into yasekhaya. Uyakhala ngaphakathi uthi ngivalelekile. Mankosi ungede wangishiya lapho. Wamdedela kodwa mina. Ngegama lika Jesu. Lenyama iyabalisa futhi uyamuva moya wakho phakathi. Uthi solo ngivalelekile. Ungavuka uJesu awungivuse nami. Univusile nani lebelefile ngenxa yephambukotela. Awungivuse nami Nkosi. Ngegama lika Jesu Christ. You can lift up your right hand. Uvumela umoya wakho, uvumela na into lekhala ngaphansi kwakho. Iva into yasekhaya, iva into yasezulwini. Lona nguye ongunguye. Ufuna ukusukumisa laba kashala kasuna mano. Libra kasanto kosha. God bless you, God bless you. Lo muntu wasezulwini ufuna kusukumisa into yakho. Inyama iyabalisa ngoba yiqonzi lelo. Na uthi ubuke emuva, ubuke emanaza naza lo bheno. Usilele indaweni kodwa uva moya wakho uyakhala ngaphakathi. Thank you, Jesus. God bless you. Siyabonga uvumela lento ngaphakathi. Yinto
nasezulwini ilanga phakathi kwakho khohlwa ngenyama namhlanje kusihlwa ngoba sitawukhulula emandla etikwenyama ngegama lika Jesu Kristu kugicitwa lelitshe lomuntu utawuhlala etikwayo lento shelamano khola basata fulana nayala you can join them ngegama lika Jesu Kristu ungabajoyina ngegama lika Jesu ngicela ukuthi niphamisa tandla then just take the second step nitoma la ialtari antivete embe kwebantu antivete embe nitiveta kulo uNkulunkulu lo ngumdali welizwe angeke nginithinze nangetandla ngifuna kuni asharisha kumdali wenu lokwathi kugicita litshe ngegama lika Jesu ngifuna kuni asharisha nginilethe enkosini uyanjena imela imbi kwami ningesabi just come and stand